Anyang laki din! Apaw, talagang sagi di nga graduar kan iti kinabaak mo ha, paray. Sana baring-baring paray. Talaga nga graduara kon. Nagpintas magayam ti kayan-ayat mo, paray. Apay, ti padag ko namin ti dahi ti arupa, sana makasirpat iti nagpinta sa palasang. Ay na. Anilakit din paray. 24 lang ti taon na. Nagubing paray. Dayta ka man, paray. Ay, mong gayam. Anyang itinagan ti kayan-ayat mo. Christine paray. Ay na, nagpintas ay. Kaya nagamamon niya ay. Pau, investigador ka matan paray. Kaya't kulaing matamaamuan na. Si kaki di mo, paray. Nagamamu kami idi kasar ni Loida iti Vizcaya paray. Naimbaglakit din tanalak ti Facebook account na idi. Iso kinulit-kulit ko iti chat. Bumigay din. Ano? Tagalog ka na paray ah. Halaga mo ta. Kit kanong artis si Siwit paray. Namaganti karabukob ka. Di pa'y makaramanan iti watwat. Ay, si kakit di mo pare. Aguray pa'y atag trabaho ak pa'y. Tapno manayonak ti savings ko iti bangkaw. Nung mabalinan, ay iti rakon paray. Anyalakit din. Anya, kasta timbag ati kumparem kan ka, hani? Ay, angaw na lang mat honey. Anya, kata-graduate iti kinabaak. Una yan. Sa bagay, pudnumat kat di ito. Iso nga, adapay nga igaad ko tiyag trabaho. Tapno manayunan ti urnong ko iti bangkaw. Tapno maikasar kamaten, Christine, honey. Adakan ka day talando. Ngamno para kanya, simple lang ang akasar. Okay akon. Ha? An-anwan ta ti bongga akasar. Tinapatag kat ti ayan-ayat iti nagbaitan ta. Ado mo ti nagkasar a bongga. Ngam in the end, nagsinadamat laang. Sa bagay, husto kay ti datangin bagam, honey. Iso nga amangan no pampanunutam ati kayat ko kat bongga. Sana, kas itinakunak, uray simple laang, okay ako. Ay, pangasi manong lando, ni Christine kumati kasar mo. Ha? Ape anak ko namday ta, ading ko. Ang mga nod dan tupay panggap mo ang agsabol iti sa bali, Si kakit di mo't. Saan to Apollo sa mapasamak na ita? Ay ayatek ni Christine. Kastamat ti panagayat na kanya. Nakunak day ta, Gabot amok ngamin di ugalim. Kundi baag ka, ngam naasam ka matiti babae. Anya, ay, tila sasawa mo't. Oy, si kabading ha? No, may ranran ang adda ni Christine iti balay. Saan nakasta ti ibagbaga mo? Ha? Ang mga nun niya piti panunutan na namang narita. Apa, danag mo na yaman ng lando. Anya lagi din. Ay ngam niya, palpaligipan ka laang. Si Gamat Gayam Christine, nagpiksa ti tudo ngam imay kapailaan dito balay. Wan manang, imaya kun. Nagarkilaak pa'y kit di ay iti tricycle ang nagluganak na imay. Ha? Naku na ngamin nilando nga agsakit ka no ti ulo na. Iso nga imaya kun Adda imat ko nga agas na kanlutwan ta asidaan. Pagsabawin taman nilando. Ay, siya na nga ba, Ay na, nag-abala ka pa. Amumatan ti panagayat kan panangipatig ko kinilando. Ay, awanan di may bagagpaygan ka, Christine. Adamin kan katigayat ko, iti may isang agbalin nga ipag. Sika talaga. Kat pagyamanak kasta manang. Mala, awan na nyaman na. O, sige. Aginanag ka. Agkapeta, kalbasan na. Paano kitain ni manong ko, ijay silid na. Sagbay tang agluto, iti pangrabian tayo.
Nagasa ta ka talaga iti agbalinto nga ipag ko, Maridonna. Ha? Ape anak ko namday tamare. Uwan tauray ado ti mangibagbaga nga ubing kano, gaputa 24 na laeng. Ngam huwag ka, uray 24 na laeng. Ay ngam nanakam. Amuna, ti dumiskarte iti biyag. Naghasat ka talaga no kasta mare. Isulaan ti babae an amok akasta una iti panangipatag na iti maysa alalaki. Nasingpot ang arod no kasta mare. Sapay la kumangarod da isun tigasat ni Manong Mulando. Day tangaro ti kanayon ko nga ipalpalagip kini Manong ko. Ikasar na ko man ni Christine. Tama nga makabirok pa iti sa bali. Ay wala. Talaga nga amo mo ti ugali ni Manong mo niya. Amok Iso akanayon ko apalpalagipan. Kundi baak ni Manong ko alando. Ay sos, Diyos mio. Nasamati ti babae. Anya lagi din. Nay, nainday ta nga isang baray. Pagat lapayag ko naman. Apay, mas daw ka. Amang ano, ada mas daw ka, no, agro nga abak dito sa ngwanam. Ha? Kit, asino nga iti kachat mo paray? Takas taon pa nag-isa mo. Ay, anda ka-chat ko babae ija abroad, pare. Anya? Babae ija abroad nga. Well, pare, iso ni Brenda. Anda iji Saudi. Pwede, nagpintas si ka. Nag-sexy. Nagpudaw. Kan OFW pa. Ado, ti kwarta na rejay. Anya? Ay unay kan paray. At dala nga ro din ni Christine na kaya na yat mo. Nga makichatat ka pa lang iti sa bali a babae. Ay unay nga. Si kakit dimot. Reserba adi. Anya? Ay, reserba nga ibagbaga. Napintas lang nga ro din. Kin nagsing po ni Christine nag-refrain mo. Nga adapay lang sa bali a babae kachat mo paray. Tagari. Anya? Oh, kita mo na ito picture nga instead na kanya ka. Nagpintasan ka di. Oh. Ha? Ura sino mat alalaki akat matin nagtirik na iti dahi talang Anya lakit din. Ay na, nagpintas ka talaga, Brenda. Agyaman ak unay, Lando. Awalan yaman na. Okay, kumusta nga iti biyag, Brenda, my loves? Ay na, napaisam nakmanan iti day nga imbagam. Ha? Kastoy lataan. Napintas kan agay ayat lata iti napudno ken ka, Lando, my loves. Pao, naggana sa'kin. Manulangan abulan. Makaawid akmatan di ta Pilipinas. Amom ka di, excited ako na makakita ken ka. Kasta akmot, Brenda. Excited akmot na makakita kin ka. Agsabat tanto nga ro di jay session ro di jay Bagyo Mapantamamot agpasyar iti kunada a Burnham Park. Ay, katuwan Padaanak nga ro ti panagawid mo, Brenda, my loves. Pakawanan na ko Christine. Ha? Anyat kayat mo asawan, Lando. Pasensya ka kuman, ikaputa saan kan nga ayaten. Anya? Saan siguro asyak tigasat mo? Ubing kapay, isa masigurado, saan asyak tigasat mo? Makasarakan to iti padam nga ubing. Sarakas kanya kan natinagan iti kalendaryo. Nga mabit lang, Lando. Agpudno ka. Apay, adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Awan karbangak nga agungat no ibagam ti pudno. Gaputa saan tamad nga agasawa. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ti kunaklang. Awanen ti panagayat amariknak parakin ka. Isa pasensya kan. Dahito yan ti maudya panagsarita ta. Anya? Kan pangasim ha. Saan ka kumanga umay ijibalay manipod ita? Apa yan, Manong Lando? Kaslasaan ka matan nga agpampanuno at itinaramid mo kini Christine. Ne.
Saan ka nga kung kasta? Nasaysayatan na yung inaramid ko. Saan ka di? Anya? Nasaysayat nga imbagak tipod no. Ngam ti agpamarangak nga ay ayatek pailaan. Ngam kinapuno na kat saanan. Anya? Ha? Ti ko nam gid ada nang isukat tamken kuana. Isu akas sa tinaramid mo. Ha? Apay, napimpintas ka din ni Brenda nga adda ijay Saudi. Ngam ni Christine, isu akas ta? Ay, puuna yan, manulando. Kaslam lain sukat ti balitok iti awan kas iskanabanag. Ay. Saan mo nga amot itang tang-abam si kabakla, ha? Ha? Iso asaan ka kung magsasawi ti kasta? Mawatam? Anya, ha? Ay ayatek ni Brenda. Natimtimbang ti panagayat ko kinkuana ngam ni Christine. O dayo nga na mas napigpig sa ti apil na kahit. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Jakla mo no, anya di ibagakan ka manong lando. Siyak ti agay ayat sana si ka. Iso asaan nak na isuro no sino ti ayatek. Nawatam? Ay, awanan, Mari. Kung naglagid din nga da na singpat, nga agbalin nga ipag ko, nga mawan madgayam. Ha? Anyan kayat mo asawan, Mare? Daya kapsat ko i-break na gid din ni Christine. Anya? Ay hala! Taapay ngay! Ay na, da na mo na nga min ababae nga daya abroad. Brenda tinagan na. Mas maapil ka no, ngam ni Christine. Ay, una yan alando, dayta. Napintas madlang ni Christina. Adda apil na. Iso na lang ata medyo batiti height na. Awan issue ti height na para kanyang. Ti importante, kati kinasingpat na. Engam, jak man amo iti kapsat ko. Imbadet nan sama ti panunot na. Ti awanan bain na lalaki. What? Amo na lang iti Facebook ne. Isu ka numadanday ayatan na. Anya lagi din. Ay, salbag pa ilaan. Apay, pudno ka di tinadamag ko, paray. Ha? Anya deta pare? Nadamag ko nga nga, imbreak mo ka no ni Christine. Ay, well, pare. Imbreak ko na. Ta naamiris ko nga asaan gayam nga iso ti ay ayatek. Anya? Wan pare. Ta narigat ba't ngamin agpampamarangak nga ay ayatek pala nga oras saanan. Iso nga imbaga ko, tipudnukin ko na. Anya? Kaya't mo asawin, ti babaya nam amom iti Facebook, nga da ijay Saudi, ti girlfriend mo ita. Siyempre, adi. Ay, unay kan pare, aday. Kuna lagi din no, daya Christine, ti kasaramaw. San magayam, aday? Nagbidutak pare. Mas pilyak mo tan ani Brenda, taado ti kwartana. Si kakit di mo't. Kan may sa, di abroad ko naman. Ay, nagsayangan pare. Sa pinagado ti mga ibagbaga na singpo ni Christine. Ibagapay ti daduma, nagswerte ka king kwa na. Ngumay na, sinayang mulaang pare. Sana sayang pare, anya lakit din. Kasta talaga ti biyag. Adda pumanaw, adda mo't sumangpag. Hello, Brenda, my loves. Ay na, kanayon na ka talaga ang mapapaisam si Kalando. Ay, kahuwa na. Alangan kit di mo tapagsangitan ka. Madimot Okay. Kumusta ti agmalam mo, honey, my loves? Katkastoy lata As usual, saan ko anarik na ti bannog ko, gaputada kalata nga inspirasyon ko. Agyamanak no kasta, Brenda, ha? Aywan kaya, lawas langan ti orayan kat agawid kamutan dito Pilipinas. Wen, honey, iso pa nga asim, tatong palam ko matiin karim asuko na nakijay Manila. Sigurado na itahan eh. Kaya't masawan, umay ka pa dito yung lugar mi, sakbay nga agawid ka iti probinsyayo? Katwan amumatan, napatag ka kanyakon. Iso aparakan ka ti panagawid ko. Agyamanak ka talaga, honey. Agyamanak.
pare. Amang ano kaya't mo ti umay di Manila inton Miyerkules? Ha? Taapay pare. Sukunan ta ni Brenda, my loves. Anya? Well, pare, nakasarita kami ng tilugan nga iman maneho ni pare Marlon. Iso, ti arkilaan ta. Apaw, talaga mo ta pare. Magagaranak nga ruda na makakita kin ko ti personal. Sukunam gayam nga raw. Kat apay amasapol pa lang ako yung kay. Si kagat dimot pare. Jack nga rod amaw ti turturo nga ki di Manila. Saan ko na akabisado? Anya? Saan ka madanagan? Tabayadak ti oras mo. Anya lakit din. Ayun gaya. Sukunan mi ni Brenda iji Manila inton Miyerkules. Amang ano kayat mo matiyo mayading ka? Ha? No way! Anya? Sukunan nga ibagbagam? No sukunan nyo laang. Saan nak nga awisan, tayo ti kaano man, saan ko amaaklon, di pa nang i-break mo kini Christine, kapulang iti dayjay a Brenda. Anya? Iso asaan mo man, anam naman, amaya ti pa nakilangan ko iti dayjay a Brenda, ha, manong? Ibagbagakon ko naktuman. Sika talaga. Aklunam kadilatan asaan ni Christine tigasat ko. Anya kalakit din aya. Ay. Nagadugat nga bagamon, basta siya, ha? Sana ka interesado iti dayjay a Brenda, period. Kat sa dinongay kano tayan nan pare. Kita-ita pa nga guruuray dito yung parking area. Inchat ko pare. Paumay kanon dito ayam ta. Hello, my loves. Ha? Mabit lang. Sino ka? Anya, unay kan. Nailasin ko asi kanilando. Ngam siya, sana ka may lasin. Anya? Si ni Brenda? Sigakit di man. Siya nga rod. Anya? Si ni Brenda? Apa yan nakasiksiksi ka iti Facebook? Naglukmag kamot gayam iti personal. Kasla ka ubing iti Facebook. Ngam ni, kurat-rat kamot gayam. Anya? Kung naklakit din na medyo ubing kapay Brenda. Impagarup ko kasla agkaedad talaan. Ngam saan mo't gayam? Una yun ti kastoy. Anya lakit din. Ha? Ay, pasensya kan, Brenda. Ngam, na-disappoint ka talaga. Mangkita ka lang iti pagluganam nga agawid iti lugar yaw. Saan da ka may tulong? Nay, kitagsaw ka mo ta paray. Uray dakas. Nay dayton paray. Kaslan na scam ka. Nakapimpindas iti Facebook. Ngam balye na magayam iti personal. Awanan nay. pa inda dya papain. Isumot lagaya matunggal ag video call kami. Pero panalang ti pakita na. Saan Ay, ka wait. pa'y nga ipakita ti buo bagina. Uray latangad ko manya paray. Sakit naka-filter amin na rupa na nag-video call kami. Tagayam. Pakitahin. Iso malagaya matunggal damagag no manot tawin na. Yaw awan na. Tagayam. Adda edad nan. Ayun na yun pare. Sinayang mo lang ni Christine. Kapulang iti dayta Brenda. Balye na mga. Wan nga road pare. Sayang nga talaga. Agbabawi akman. Nalpasan. Anya lagi din.
Kundi dalusag pa'y dito balay, takunak no at da isang pet mo abrenda. Ngamawan mo gaya, manong lando. Sarap ng anak man si kabakla. Aha! Dahil tati maganap mo, iti kasta nga ugalim. Di ka nga min amo, di mapnagiti may sa babae. O, anya nga ita. Sika lang nga rod tinayaw awan. Ah, Hay! Awan mo manong lando, kundi break ka kini Christine, gabulaang iti, dayjay a Brenda. Anam amom lang iti Facebook, gabulaang da kunam amas ado ti kwartana, angam, pwe? ah. Bakit madgayam? Kat husto ko mahamutin Anya kalakit din. Aha! Mapaypaysuan ka iti ibagbagag. Iso agasta ay salbag ka manong. Agnagam ka no kayat mo ba iti makaasawa. Anya lagi din. Di kinapintas ti rupa ken ugalay, ket saan ang makita iti social media. Iso saan tay kuma, abasta agtalag iti makikita tayaw. Nasaysayat nga amun tayaw iti personal. No saan tayaw ang mailawan. Anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. May isa abulan ng tinapalabas, manipod na itabon di asawa. Aging ga ita, fresh pa ilahang iti panunot ko dagiti nagraragsak a panagdandan nami. Ay, talaga akas ta tibiyag mare. Anya kay nga rod. Ket saan tayo mat at angal tibiyag tayo. Ay, makapasin na ay mare. Mare? Jack amo no kasano akon. Jack amo no kasano ak amang rugimanan nga awan ti asawa. Ay, amo kakabalam day tamare. Si Kapay, apalaban, apo. Ay, panunutam. Nga dati kakaiso na nga anak yo, akasapulan na ti panangayuan mo. Kas inaken ama. Taanya ngay, kat awan meta ni pare Giano. Owan mare. Ay, awanan ti sabali at choice. No saan alumaban para iti anak. Anyaman ti mapaspasama. Kunak man numapan tayo jay ili ita, bakit? Siyak laang ti mapanlakay. Anya, Inton sumarunulaang ang alawas ti ipapantayo. Kadwata dagiti ubing. Saan pa'y nga ita? si kaki di mo't gurya. Naibagam kadakwada di na minsan nga daw, mapantayo ita. Siyempre, ninamnamadamot sa ita, ibabawin. Na, kat iso ka pa'y nga rod agastos. Kunang mulano ado ti kwartam nga usaran ta, amapan mangipasyar kadakwada. Bakit? Siya laangan ti mapan. Inaklaag palingkay. Kalpasan na, agawidak adagos. Tanay, aglabaak pa'y no sumangpeta. Malaking ka nga ro din bakit? Gananad ka. Apo, mapan ka agpalengke ko na mare. Ngam kasta ti kawas mo, agasam man. Ah, Kurang laangan, kat makitan ti sana rumba nga magkita. Ay na, nagsiksika mo din iti shorts mo, mare. siyempre, amare. Alangan kat dimit nga itulok ko ngagbalinak alos siyang. Ha? No way. What? Jak lakit di itulok ti agbalin alos siyang. Uray addadwa nga anak ko, masapol anapinta sa klatta. Para kinilagay mo? Wano para iti sa bali? Ay sus, anya ka din dahi tangay bagbagam si kabak lang. Inton kwan, adda makangag. Oy! Ha! Siguro, pudnutin baga kanya. Ay, saan ka man nga agsao-sao iti kasta?
Tano adda makangag, ibagadan to di nga adda sa bali alalaki iti biyag ko. Narigatan. Anya? Ay, di ta ka man laangan maray. Nako! Ay, pagyaman ako na, gaputay may ka, honey. Awan anyaman na, honey. Itayak pa nga guru-orekan ka. Kung naklakid din, saan ka nga umay? Mabalin ka di mat asaan. Kat impromise ko kan ka idi na udi ang nagkita ta. Nga umayak manen ita nga aldaw. Hoy, nag-sexy ka matan iti shorts asuot mo, gurya. Ay, thank you, honey. Para kan ka da ito'y akin na sexy. Ay, sapela ko tapod no ti ibagbagam. Si kalaang ti ay ayat, Joey. Kinapudno na. Agan ano sa klaang ijay balay mi. Para laang kadagiti anak mi. Ngam no may papan iti asawak. Hay, awanin ti panagayat amariknak para kenkwana. Nasaya no kasta. O wala nga in ka nag-shower, honey. Namiss ko na gati moves mo. Da kagaya man ba kahit? Kung naklaki din no saan kan nga gawid. Nagsapa ka rin mo itay bigat. Kung agpalingki ka laang. Alas 10 iti rabi iti panagawid mo. At dalaang napatag-anapan na, puldo. Unay daytan napatag-anapan na. Napanamaya. Ne, apay, masapul pa'y aya nga ibagak amin no sa dino tinapanak. Basta adda na panak. Normal adamagag ata asawa ka nga raw. Apay, adda sa balay, apapapanam. Na, salpag kidi, sumanao ka. No day tapanag sa usaom, kat mapan mo kit dilutun day to ginatang ko asidaan, nasaysaya at pay. Ha, lumanabid pay lang. Bakit? Ah, ingkaglutaw. Ang lalaki di. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta ka? Itayak pa nga guru-uray ti awag mo. Saan ka matan nga umawag? Sa siya kon ti mawagin ka. Inton madamdamatan ton nga agsarita. Ha? At dapay lang amin nilakay ko dito'y balay. Saan pa'y arimwal? Kasta ka di? Oh, alang araw. Bye. I love you, honey. I love you too, honey. Bye. Oh, nakaragragsak man tilangam nga imay diti balay, mare. Oh, siyempre, alangan kit dimat, ngagro nga ba kasumungad. Naragsagak at adangamin tinadamag ko, Anya day ta, mare? Pudno ka di nga dato ni Bongken ka? Ha? Asino tinakadamagam iti dayta? Oh, among batan dito lugar tayo. Adala bayag tinaga. Iso ang nagbiit nga agwaras ti damag. Unayin aya, mare. Wan, pudno dayta. Kanahan nga umay ni Bong dito'y balay mi. Ngam, Oh, anya day tamare. mare, awan pa'y ti makatawan, manipod pimusay ti asawak. Iso asa anak pa'y anak kasagana, iti baro nga ayat. Ha? Kayat ko nga ibukbuk ti oras kan atensyon ko iti anak mi. Ti panagtrabaho pa'y lang ti into narak. Makauray dayta nga ayat-ayat. Ay, sabagay. Husto kay ti detang ibaga mare. Love takes time kunada nga ron. Anya lagi din. Apa? Naimbag ka pa binaruswa? Bigbigata nagmaya, di pa nagkatkatawam? Kakit-kitak ngamin ti impos ni Bong iti Facebook. Sarsarong karan na magayam ni Mariel ije balayda. Ah,
Aywan, mare. Kanayon kanumat mabanigyan. Ay, una yan ti garamping at ababae. Ha? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa na. Ngam ita, adda agar-aram kan kuana. Ha? Anya laki din. Oh, kat sana pa'y mat nga inaklon, mare. Sika talaga. Ammo nga raod, ammo ti kinagaramping at nadaya babae. Ah? Una yun, ta saan ang makapagtepel? Apay, saan na nga tan ama oray, ama palabas pa'y ti makatawan? Anya? Ay, garamping at talaga ti gatel a babae. Anya laki din. Wala na, pudno ti ibagbagak ko naktumat. Anya, Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa ni Mariel. Ngam ita, agar-aram ka nun ni Bong kan kuana. asino abong ti ipagbagam, Goria? Ni Bong, ti anak ni Nana Basyang ijay laod. Anya? Garamping at mat at talaga day di ababae anya. Di na mauray ang mapalabas kumamit ti may sawon no do atawan sakbay ang makiasawa manang. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Goria. Ay, gatal ti awanan bain a babae. Sumardeng ka man, Goria. Kunam siguro no saan ko nga ammo ti haramid mo. Ha? Ang mga nalipatam nga amok ti asawa ni Joey. Ni Joey, alalakim ijay ilay. Anya? Naglaing ka sumaw, ngam di ka makita ti bukod mo abagay. Nupod no man nga agar-aram ni Bong ka ni Mariel. Awan ka ijayan. Naimbag pa'y tasala agpaaram idi awanan ti asawa na. Si kangay ko ma, si bibiyag pa'y laang ti asawam ngam insukat maun. Nana. Isu asaan kan asuman na awakas ta. Diyak kaya ti panagib-ibat mo iti saaw. Kastagayan ti ibagbaga ni Goria, mare. Aywan, mare. Ayun, bayamon. Never mind. Una hindi di Goria. Kunamlan no iso anadalos. Isukit din ati awanan bain. Ha? No kunana, ngawan pa'y makatawon manipod na tayo nila kay ko, kat agpapaaram akon. Excuse me with feelings and emotions. Saan ko binagaan ni Bong tapno umay agdaton kanya-kanya? Isutik ko sa nga umay dito'y balay. Dahil tangarod ka. Kan maysa, saan ko pa niya inaklon ni Bong? Pampanunutok mo ti asawak aging gaita. Iso as sa anak abastag dardarasudos maipapan iti ayat. Ibagam tuman day taken kuha na, mare. Ay, saan man asyak ti pagpungpungtutan na day babae? Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan kwa na. Anya? Ibaga nakit din nga awan pa'y makatawon manipod pimusay ti asawak? Ngam agpapaaram akon? Ha! Ikumpara naman ti bagay na. Si Bibi agpay lang ti asawa na kat insukat nan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Mapan kay dyan ni Nana Minda, agsaludsod ka kan kwa na, mare. Anya? Kasta kayam ti aramidin da Agorya, nana? Katwan, ti amunan sa kajak ammo ti aramiden na. Anya? Kaanakak ti asawa ni Joey. Ada ija abroad ti kaanakak. Iso anawayamat ti awanan bain nga asawa na nga agsapaw iti sa balay. What? Dahijay paylaang mat agorya asi asawa ti may na paw. Pau! Una yan ay da Agorya? Dildilawan na ni Mariel. Ngam, ay soas! Diyos mayo karadang. Nakarkarom at gayam di aramid na. Day tangarod kat. Panagkunak katawan pa iti amo nila kay na may papan iti dakes nga aramiden na. Ay, awan siguro, nana.
Madlaw metkat, no adda, ngamin, mga gigibalay mi, no agsinumbat da nga agasawa, ay ngam saan mat, naulimat da nana. Pasensya ka kumanhani. Ha? Tapay. Anya aga po nga agpaspasensya ka. Saan ta kumapay nga agkita iti mano alawas? Ha? Anya? Adda nga minan ti mabilbilang nga akin amo iti aramiden ta ijay ayan ni. Mabuti nga amang numaidanon iti asawak. Narigatan. Anya? Iso ang maudi pa'y laita ang panagkita ta. Agkita tanto manen intun umay abulan. Siyaktun ti umawakan ka. Oh, sige. No, dahil tati ko namhani. Ay, saan ko kumanga ibaga da ito ikan kapul daw? Ngam nasaysaya atan nga daamaw tapno mabagaam ti asawam. Ha? Anya ti kayat yung asawa, hinanaminda. Ni Gloria ken ti asawa ti kaanakak. Ni Joey ti dakdaka matag. Ha? Adalimod a relasyon da. Nana? Sa anak nga agar-arabid iti istorya Kas iti nakunak. Ibagbagak da itaw tapno mabagaam ti asawam. Anya? No saan ka mamati iti ibagbagak? Kitaam dagito'y aladawan anaala dagiti kaaruba da Joey. Kanayaw ti asawam ijay. Adtoy. Anya? Oh, mamati ka. Isu abagbagam ti asawam. Saan nasaya at ti kasjay nga aramiden na. Salbag kinitikas to'y nga biyag. Awan lang aruden ti maitultulong mo dito'y balay. Ngam adda pa'y laganas mo nga agbartak akasta. Awan pa'y sarserbim. Ha? Awan sir-sirbeg, kuna mo na. Kapota da serbe, da jajuwiking ka. Anya? Una yun, Gloria. Si bibiyagak pa lang nga asawam. Ngamin sukat na kon. Di ka la inurayan, natayak kumapay. Inya lagi din. Anya ka din dahil nga ibagbagang puldo. Hoy! Di ka man nagindidiyan mo. Amo kon di amin, may papankada kayo kini Joey. Adaming kanya activity siya. Isang awan laban mo, ha? Anya? Magsagana kayo do, ha? Kasuan kayo kunak do, may. Inya lagi din. Anya lakit din abiyag. No, sino pa'y tinalay nga sumao? Isumat adaramid na alinuloko. Gusto ko mamutin, amare, pangaasim. Agparparikutak kita. Iso asaan mo kumamot ang karkarwan. Apa? Itaman pa nga mong dagpagaasi. Gloria, kumare. Mare. Itinaamuam nga agar-aram ni Buwang kini Mariel. Agkakanat nga ibagbagam. Katkatawa ampay. Kunam nga awan pa'y ti mga tawan anapalabas manipod na tayo ti asawa na ngam agpapaaraman. Anya? Ngam sika, ha? You and only you, ha? Danggam. Si bibiyag pa lang ni Poldo. Insukat mo ni Tisabali alalaki. Ay, una yan, Mare. Gusto ko man na, Mare. Ha? Gusto ko man kunam. Tamabaysuan ka, iti magbagak. Ay, danga. Ha? O, Ita, naku na ni Poldo, akasuan na kayo, iti daya Joey. Ha? Ibakat mo amin na kabailam, Mare. Go, go! Ha?
Agado sa usaw itiliklik ko da. Ibagbagan pa agarang pingatak agatel asaan ang makauray ang madanon ti may sa tawan. Wano dua tawan nilakay ko. Mare. Nagadwa sa ngam nakarkarom at gahim ti aramit mo. Anya lakit din. Anya? Naimbag pa'y kanyak tauray nagaram ni Bong, aging gaita. Saan ko pa'y kainaklon? Gapuday tayo di sa anak pa'y anak kasagana kan ayat. Ngam si kangay ko ma. Kuha, mare. Si bibiyag pa'y lang ni Puldo, ngam insukat mon. Anya lakit din. Nagmayat nga ipasupalpal kan ka ti amin yung bagbagam kanya. Pakawanan na ko, mamare. Pakawanan taropam. Ay, pumanaw ka man dito isang. Tama nga, numadurab ka, di na oras. Salbag ka. Sakbay mo akitaan ti mukat ti sabali a tao. Kitaan pa'y nga umuna ti matam. Ta mga nudak-dakal ti mukat mau. Ay anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, naimbag ka pa ito niyaw. Nakagata kagaya man itilugan mo. Ay, uwan tata. Kasi nakat damot basit nga runong may agasawa, isumutin ating gatang may tilugan. Ay, mayat na ita Dumalat nga amin dalugan na kay. Uwan nga ro tata. Isong inkarkarigatan mi kan bakit ko tigim matang. Ore, second hand lang. Ay, so, saan alang laeng ti second hand alugan to niyaw. Dakkel mo't laeng agataday ta. Iso asaan alang laengan. Tata, Ay na. Maragsa ka na unay, paraking ka. Kapot ka mo dyanan na, kaya nakagatang kamot langin, itilugan mo. agyaman ak unay tata. Aha, patsumot day jay tata. Nay, apay nga kastamot yan, bagbagam kontrakan nito niyaw, si Kamariyaw. Jak ngamin patyan ang nagtaod iti nagbanuganda nga agasawa ti inggatang da iti luganda. Ha? Hanya ti kayat mo asawan? Ay kinuad da chicks ni pare Mario nga ubing, anak kanu tibak nang da jay nga ubing kahit. Hanya? Wen, pudno day tatata. Iso asaan man akong di palastog da jay apari to nyo. Gapo ta amok ti pudno. Ha? Kundi palastog iti kagat-gatang na alugan, ay saan na mo ta nagbanugan? Ha? Ibagak to pa'y kinibakit ng adda chicks na ijay ili. Takitak man nyo ti pagpatinggaan da at tonyo. Ha? Lastog! Tonyo laki din. Nagadumat tanday ta pinalingkim, mare. Ha? Aywan mare. Ay, kat aglugan tan iti nakapila at trisigan, tapno aggidantan nga agaway. Ay sige, umuna kalatan mare. Dagasanak nila kay ko. Napanlabit nagkrudo iti gasulinaan. Anya? No kayat mo, makilugan ka lakad na kamin. Isuka pa iti pagpasahe mi iti tricycle. Adda pagpasahik, mare. Oray man kat no arkila. Anya? Jalaki di pagtatakunan ti makilugan itilugan yaw. Kasta unay apan ang ilas-lastog yaw. Ketsan mat anak taon iti banog yaw. Anya laki din. Jakman ang muno apay akas jelatan timbaga nila ikakanyak itay lakay. Kas dyan nga agasawa. Nagmayat pa iti panangibagak. Ano kayat na ti makilugan, ta isuka pa iti pagpasahin na iti tricycle. Ngam kasi matintimbaga na. Anya? Nakuna na pa'y, asaan ka no nagtaod iti bannog tatiin gatang tay tilugan. Agasam man. Uwan, kasta ti ibagbagada. Ada ka no chicks ko, at 25 years old nga anak ti baknang, nga iso ka no ti pagkukwartaak.
Oo na yan. Anya lakit din ay dagita ka aroba. Naglaing da nga rod ngagdadaal. Saan da akayat ti paartapan? Iso akas dyan, wag sauda. Awan tinasayat nga itdan ti dakas nga apal kulak tumat. Di dalat na makipagragsak iti balig iti padada tao. Saan nakasta nga aramidan dati amin? Makadadaal dalaan. Anya lakit din. Kunamlan asino dagiya nga agasawa. Nakalaslastog da. Uray anya pa iti panagpalastog dalakay. Saan ta nga itulok nga artapan datamot Ay wala. Idaan niya ko maaga po nga itulukta nga artapan data. Ay saan bakit? Pulos asaan na mapasamak da ita. Iso apa nga asing. Ta saan ta ko mga agsardeng nga agbirok iti ebidensya nga adda chicks de ja amaryaw. Iti kasta, iso ti aramidon ta nga about tapno iten nagtaman. Ay kauna bakit? Iso nga rod akanayo nakamarabyan. Tapal paliiwag ngamen di pagburburdingan day jay akili. Asino akeli dayta? Ay kat ti chicks nito nyo Kelly tinagan ti chicks na. Anya? Amok ngamen di pagburburdingan na. Ay sauce. Ijay asidag tirang tay ijay ili. Asidag iti karayan. Barang maranaak ida nga agkuyog kinito nyo. Tapitsura kadago sida. Kastagayam. Ay katala, itultuloy mo day tangar aramidam lakay. Saan ka nga agsardeng, aging ga makaala ka iti ebidensya. Ay katuwa na bakit? Makaalak lang iti ebidensya kung nagtumait. Siguradong agpatingga ti kinalastog daya at tonyo. Ay nyalakit din. Unayan, Laika. Anya launay aya ti panggurguraan nyo kadaton nyo nga agasawa. Makapasar nga minti kinalastog da. Anya, Iso ako nakinila kay ikaw. Saan nga agsarda nga agala iti ebidensya nga adda babae nito nyaw. Tamaki taman ti laing da. anya, ay unay daytan. Ammom kaday, nga iti kastangar aramiden nyaw. Ipakpakita yu laeng asaan nyo akayat ti paartapan. Anya? Nang rugi kayo laeng akasta, idi nakita yu anak kagatang day tilukanda. Saan kayo mo't asigod akasta kadakwada? Talagamat nga ibirukan nyo ida iti abot apang itinagan nyo kadakwada. Nang runa kinito nyo. Anya kataad da chicks nan, puna yan. Nina naman. Imbes ama kumikum kayo nga agbirbirok iti about. Agtrabaho kayo kiday, tapno magatang dagiti kayat yaw. Saan akasta apanang dadaal iti pada at tao ter aramiden yaw. Anya laki din. Apay nga minaya, kastaon iti pa nag-effort mo, tapno makaala ka iti ebidensya nga ibagbagam, sika Mariaw. Ay kawun atata. Tano mapasamak da ita makaalak iti ebidensya nga da babae da yaton nyo. Mabali na makaswan. Anya, Ket no mapasamak da ita, ay saus. Agbali na nakakaasi ti biyag da nga agasawa. Mabalin da nga agsinakan, mabalin ang maawan ti lugan nga ipampanakil da. ay, unay na ita panunot mo Mariaw. Abot na talaga ti sapsapulam, tapno da pangitinagan kinito niyaw. Ay katuwa na tata. Iso asaan ko asar dengan daya akong parek. Aging kasaan ko amay tinag iti abot ko nagtumay. Kastagayam ti maimbagbaga da di alay ka na. Wen, iso ti kanayon nga ibaga na tunggal umay gumatang ditawi. Unay daytan apa nang dadaal da? Kasta talaga ti biyag balasang kaw. Oray sa dino asuli ti lubong. Saan amapukaw dagiti tattao adakes ti apal na.
Sa bagay, pudno day tanana. Ibirukan da ka iti about, sada ka iti nag. Ngam da ito titandaan na mema. Amin ada ka sa panggap, saan nga agbaligi. Aywan anana, awan pa'y tinapuutak ang nagbaligi, gapo iti dakas apanggap. Ay katwan na, iti da ito ya kinabakit kaw, awan pa'y napuuta ka kasta. Ibagbagada pa'y nga adda kano chicks nito yung agtawon iti 25. Agasam manday ta. Kasta da nga road, agaramid da iti about. Ngambayan nyo laeng, agtrabaho kayo latta. Saan adagita ti makalapod iti panagasenso ti biagyaw? Aywan anana. Imbes a madadaal kayo, isukit di ti agbalin akarit iti biagyaw. Tapno ad-ad pa'y nga igaidyaw ti agtrabaho. Unayan ayan ni Pare Mario. Talagang aramidan ta amin ang kabalanda. Makadadal lang iti pamilya. Jakman na mo dagidya yung agasawa. No apay akas talaon ay ti pungtot da kadata adwa. Apal nga rod, bakit? Dakas nga apal. Makitkitak nga rod iti post ni Mario iti Facebook at pasiga pasagid. Aywan, oray dagiti post ni Laika. Pasagid matla amin di makitkita iti Facebook na. Yala, bayan talatan. Saan tang agpa-apekto ka na kita at tao? Anya ko mangamin agapong agpa-apekto ta. Iso nga rod, bayan talata idan nga agsapol iti abot. Tapno may tinag da talaang. Amin adaka sa panggab. Saan nga agbaligi kung naktumay? Pudno nga ta tinadamag kaw lakay. Anya day tapakay? Mangirwar ka naman ang daton yung agas tawa iti may sa alugan da. Anya? Ne? Sino tinakadamagang iti day ta? Kadita karuba ah. Ay. Saan ko nga itulok amarta pandakdagi at tao? Iso anas ka na makairwara ko niti ebidensyak nga adda babae dahi ato nyo. Saan kan samet ngamin amap-mapan ijay igid ti karayan nga asidag ti boarding house ti chicks na nga ibagbagam. Ay mapanak to inton malambakait. Ha? Siguradwak ama palabas ko ida, ijay arangtay ko nagtumait. Wan, bareng iti day nga aramidam, kat patyan ni Emma nga the chicks ti asawa na. Tapno man magulo ti biyagda, tapno mapukaw amin na pundarda. Ha! Ti kunadan sa, kat maartapan data. Ha! Nagbidot da. Ay, nagbidot da talaga. Iso amalaksid iti chicks day jato nyo. Agkita ka pa iti abot, amabalinta apangitan nagan kadakwada. Santa nga itulok, nga artapan da talakay. Agtuloy na dito asoli. Masigurado ka magna dito daton nyo kanti chicks na. Ha? Makaalak matlay ti ebidensyak. Maipit ka, uray kita. Agpatingga matlaan dahi ta kinalastog mo. Ha, kunam sa. Dito yak pa'y igid. Tamang ano na makakita kanya. Dito tapang magalaman! Tulang! Naimbaglakit din ta nasapa ka ng kariing nana. Jak napansin, dagiti awag ti tataw idi rabi eh. Anya nga rod ita. Adda ka nun nila kay ko ija ospital. Impanda ija idi rabi eh. Nag-ijarang tay. Ay, hapong amin aya. Ay, kating kakitaanan ah. Mapanak ko mga rod nana. Ngam awan pagpasahik ang mapan ija ospital. Anya? Ay, pangaasi yung manana. Pautangan dakpay laang. Ay, salbag ti kasta. Adtaw, tilimagasaw. Oray saan mon abayadan. Ay na, agyaman ak nana. Ngamsakbay kumamot, amapan ka ijay ilay. Ingka kumamot agbraa. Anya mo tanday nga itsuraan. Ha? Ayawan yun. Dahi ta, ti mag-anabyo iti kasta nga ugali yaw.
Gaputa saan nyo la akayat ti maartapan. Agbiro kayo iti abot. Kabibiro kayo, da kayo lang araw tinayabaw. Anya laki din. Naimpagtadakan bakit? Wan lakay. Kaumumay ko ata na iturog ko adagos idi rabi eh. Iso ajak napansin ti awag dagiti nangyagkan ka dito yung ospital. Nagsakit ti ulok bakit? Naitama ti ulok iti bataw. Anya? Apag iso ba to tinakatin nakakidyan ng tayo? Jakmat, nakita. Tepang matgaya man at dahi ti likodag. Anya? Ay unay kan Mario. Manipod ita. Isardeng mo ti panangal alam iti ebidensya kan ni Tonyo kan iti chicks na nga ibagbagam. Tanay, isupay kit din ti pakaisagsag makam. Ay, oo, bakit? Gusto ka talagan. Diyak kayatin nga ulitin pa eh. Sa anak pa yan nakala iti ebidensya ngam na eh. Siyak matan tinayabot. Una yung tigas to yabihaga. Ala, agpaimbag ka lakay. Tapno makatrabaho ka man ay. Anya. Nagdi-Mario jirangtay ko nang bakag. Wala kay, natnaga pula ang iti panggap na ang makaala kano iti ebidensya. Anya. Sigurado kano ngamin ang makaala iti ebidensya, taijay kayo kano ang magmagna kaduam ti chicks mo. Nilakit din tayo tang istorya. Amo pa din di Mario. Asino nga taayat ti chicks ko nga ada ija banda. Ay una yan ni Pare Mariaw. Anya nga ita, kami birok na iti abot. Isulakit nga ron tinayabot. Day tangarod. Hindi nga ita, aday di ospital, nasugat kano ti ulo na. Ay, nakababa ay napakais istoryaan na ita. Kapulang ta saan na kaya ti paartapan, isong agbirok iti abot. Ngam isumat ti imuna anatnag. Una yan. Bayan talat ta. Maamiris da ita ti kinadakas ti ugali da. Anya nga ita Mariaw, kumusta ti biyag? Ay, Naimbag man, nagkalang ijirang tay. Saan ka kita nayanaw? Gapoy iti panggap mo, makabero kiti about. Apangitin nagam ka dito yaw. anya. Ay, apo, saan kami na nasaya ati kasta nga aramid yaw? Gapulang ta saan nyo, akayat ti paartapan. Iso nga agbero kayaw, iti pakadadaalan ti pamilya ti aking pamilya. Ay, tata. Nya nga ita. Nakababay laki di tayo napakay sa istoryaam. Sikatin mo na anay about. Ay, ang laki din. Saan na maulit, tata? Ah. Ikarik tayo ta. Agpaimbagak tagtrabaho akit eh. Tapno makagatangak matitikayat ko agatangan. Ay, kasta kami dahita, ti imulam kumay ti panunod mo. Idi pa'y Saan kita tayo tagbero ka iti about? Apangitin na gamit ti kumparay. Ay. Awanan ka ka iti bay na. Kanya laki din. Oh, kumusta ngayon ita ulong pare? Mayatay. Ha? Pare, awan mo't ngamin ti madingar aramidek. Tapno ibagam nga ibirukan na kiti abot apang itinagam kanyak. Tapno madadail nak. Anya? Oh, anya nga ita. Kabibirok mo iti abot. Sikati muna anayabot. Gapulang na ita iti saan nyo akayat ti paartapan. Agsakit kayo na da umasinso akaro bayaw. Ti kayat yun lang amin kat da kayo lang ti pumintas ti panagbiag na. Ay, pare. Ay, naamiris ko na ita. Ay, kat, ikarik pare. Sana na maulit pa eh. Agpaimbagak.
tagtrabaho akit eh. Nasaya, kasta ngamin Sana na ita mangdadadaal lang iti pada mataw, ti ammom nga aramidan. Ta iti kaano man, saan nga agbaligi ti daga sa panggap. Anyalakit din. Amin adakas sa panggap, kat saan nga agbaligay. Ay anyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo, anyalaki din. Gamsakpay na papagayam, kablaawan tayo mampay, tinaragsak a panagdengdengag da dita, Chulipa Furniture Shop, da pagayam Juyo, Andong, Ruben, kantay busda ani Jerry Chulipa, dita na'y ilay ti Alfonso Cavite. Kumusta kayo amin dita, papagayam? Kat agyamang kamay, ti kanayon na parang tartarabayaw, iti drama tayaw, nga anyalaki day. Anyalaki day! Apo, nagmayat na talaga ti ag Facebook, no kastoy nga ti aglalay, kan ag-comment iti post. Ganyan ti kasta lang manang. Nagalas, nakaalalas. Anya nagalas? Anya kumati na alas iti itsura? Hay, nakasikawil ka nakatugaw. Sakit, nakashorts iti nakakitkiting. Kan sando. Makitkita kit lang arutin dito nagngisit na baruko mo nita. Dinakman kun kontraan si Kadan? Ikanakman iti oras ko iti bagig. Bay anak tapno agrelax sakmat. Kit no nakarelax ka kanayon. Dito lag-sil-sil pong tararamitan. Ag-selfie, ag-post, ag-katawa. Kasla kayo nagbalay ti daytang aramidan nyo. Ay nadan, daytoy laeng tiliw-liwak. Iso abay-bay anak ka din. Ay na, gapo iti kasi silpon nyo. Mabaybayan nyo, nagitanak yaw. Sa balimat ni manang mo Dan. Nalaeng agpurma. Anya na lang agpurma. Ano di na imbagbagay dagiti ibadbado na. Ay, masiguraan ang kardamang kitkita keng kwa na. Asawa amang kit eh, Tata Ignacio. Anya, ipaasawam kit din kanyak di kabsat na, akas la ko kwasit na. Sa nabali at akas lalaeng may. Ano saklangan tag may sa, ti asawaag ni Gerlay. Asawa ang kitin tata. Barang tuminaw no at asawa na. Talaga kas jayon ti ugalin na radya kabsat mo. Kita amat Talon tiyanak na, awan may, saan latamo ta nagpanunaw? Ay, naku na mo, Tata Ignacio. Mangibabay nga rin kabsat. Kita mo na ti babae rita. Napintasan niya. Ay na, puldo ay Di ka mamati adagos ka dagiti makitkitam iti social media. Sigurado ka ay akas tatipod no nga itsura na dayta babae? Sigurado Rita. Napudaw, napintas. May bagay ken kwa na dagiti aritos na. Among puldo, advance itan ti technology. Ada ka dita a photo editor, beauty cam, camera 360 kan anyala dita. Amang ano filter laang dayta. San man? Talaga nakayawan na kiti kinapintas dahil ti babae. Ag-friend request man kit day. Adda kan kadaytan, adi kalapdan. Di nakadikontraan Rita. Amang ano day tuyan ti kaparagpag ka. Apa inakasagana kaya, amang asawa no bilang. Super ready Ado ti tarakan ko adingwan. Adanuang, baka,
kalding, at dapay baboy kan manok kaw. Ni, katno tarakan ni Uncle Dagita. Anya, tarakan ko nagijirita, mas dawa kamin kan ka, ta sa nasakti inayat mo. Nakasagana ko mati pangkalon ko kan ka. Ay, dadaol san ti ulong puldo. Agawid ka man langan tanay, di mo amot itang abang. Ay na, mano nga oras yung manan ni Punti akasa manang. Dahil talang nagsilsilfit inaramid siya. Kasi dakurkurang yung mga arakop iti punti kayo. Di ka man kumontra, Dan. Kano na ganun tinag-like ka nag-comment iti picture ko. Kaya't naasawan, adu ti mga pressure iti kinapintas ko. Ay na, no sakti si kamanang, mabainak ang mga ibagay ti dayta. Anya? Kitaan yung mo dayta bagiyo ah. Naksat iti darang ti inay, day takudil yaw, ngam napudaw kayo iti picture. Adaw nagiti pimples yaw, ngam no iti ladawan yaw. Pa, flawless, taruba yaw. Ay na, mga ibabain. Look-look ko nyo lang nagiti friends yun iti Facebook. Kumontra ka man ako nakon, Dan. Baybay anak ka de. Ay naman ang, no di yung papintas yung tiladawan nyo. Kasano numapukaw kayo? Mairupaan da kayo nga raw, dagiti mang birok ka na kayo. Sasawamat dita. Apay nga min ang mapukawak ngay. Ay, ang kayo kiti pa ka rin nagiti anak yung mana. Sana dito cellphone, ti dumugan nyo dita. Ni, apa yun manong? Kasla kayo agsansanuong dita. Mabwisit ak nga ron iti dati abiyag. Ni, apa yun manong? Jay inad-friend ko iti Facebook. Di na mo't i-accept ti friend request ko. Ay na, tila pagsusyudutan yung manong. Plano nga ron nga ramay. Ang kasanaw, kat di na mo't i-accept ti friend request ko. Kasano ko mga armam, kat di mo matnamam mo iti personal? Katagam mo kamin to ah. Buwisit ka iti kastoy. Inton ko, inlakok amin na tarakan ka. Anya? Idada na ngayat kanyak. Awan na pulos ti tarakan ko apangkalon ka. Kat ita, no kaano nga adu ti saganak. Awan mo't mayat kanyak. May samot kami na di arita ta di nakayat. No sakti kinayat na, di saan laang di restaurant ti nagkasaran may. O, anya nga ita. Ay na manong, adon tinaibagam. Baybay amon ni Manang Rita. Gaputa na ragsak iti sidong ti asawa na. Kitaik man ti babae nga ibagbagam. Dati man nay, nagpintas. Napudaw, saan ka nay? Daytoy? Unay kan manong? Yan ti kabsat ko aya. Makapailag ka talaga. Ne, apa yun, Irma? Ay na, jak mapagsusurot nga ro dagiti bagbagana. Makaas-asawa nga taa. Anya lakit din aya. Pagkunaamag. Kasano, nasakit tunay tinakam na. Gaputa saan nga inaccept jay babae ang nakita na iti Facebook, iti friend request na. Amangan mo't nagtiimpakita na kanyak. Taplano na kanong arman. Iso siguro Jay Chabi a babae, a puro filter, amin na post na. Ay, iso. Na-inlove itiladawan day dya a babae. Inbagak lang aruda na sana basta-basta arman ti di na unay am-am mo. Ngabkaslawan mo't dengdenggan na. Iso ako nak, magagaran siguro ang mga sawa. Anya lakit din aya. Ay na, nagaduman ti comments iti post ko. Agbasa akman. Ay,
kay makapaayat abas-basaan. Positibo amin. Nya? Pretty, lovely, ang ganda mo, idol. Ay na, makapaayat tiyag post na talaga no kastoy. Ay namanang, maragragsakan ka launay. Kaputa adda ti mangibagbakin ka na pintas ka. Anya? Kasano nga ta nung makita da kay ti personal? Kastaunay nga to ti panakaklata. Nung makita da anangisit ka gaya. Di nakman ininsultuan si Kadan. Kanodan ka chat ko. Mapimpintasan ka no kanyak. Ay na manang. Kasi mo tayo tao. Di na siguro amo a puro filter dagi picture mo. Yung kita mamanang. Tama nga no agbutang iti tsuram no makita na ka iti personal. Anya? Ay na, Manong. May bulbulangan day tamakan dita platom. Unay mat ngaminan day tapan ang dumdumog mo dita cellphone mo. Apay, katitext mo ay ati Vice Presidente. Napapatagpay ngam ni Vice Presidente na ito kachat ko Anya? Kachat ko nga ron ni Girlie. Amangan no agufline tumanan iton madamdama. No kasta, adan komunikasyon nyo iti dayjay a babae? Uwan Irma, ay kat na nagpintas sa talaga. Ado, nagiti insen na kanya kaladawan na. Basta jay kunakan ka, Manong. Di ka unay. Ang mga no agsangit-sangit kan tumanan, gapulang iti may sa babae. Saan man? Masiguradok anasingpot ni Girlie. Iti dahi di kinapintas na. Maramid na pa ingata ti aglukaw. Ay, basta Manong. Di munto ko naan, adi ka insakit akabsat ko. Hey, nakitam ka na iti impos ni Manang Mau, Dan. Saan? Inunfollow. Mauma ka mang kita ka lagi tipos na. Anya, no kasta di mo makit-kita, nagitipos na. Saan nga road? Siya nga road ti mababaing ka lagi ti ipupos na. Anyan to ti kunang lagi ti makit kita. Saan may abinagaan? Anyan. Ay, no makita mo lang kung matipos na. Abay, anya ka di man ang tipos da. Kat no di ubot na mo tayo ti pakpakita na. Sana kinarga ni ti kapsyon nga ahaset. Anya? Wain. Isumod lagaya makas di tinagbanagan na. As lamang ngamin manggargari ti lalaki ka nagtipos na. Ay, jak amo na niya tiba ka. Anya laki dinaya. Ng timayat nga ipusyo lang nagitila ko kanatang makakwarta tapay. Nay, apay, anya man ang tibagbagam si ka, Dan? Di mo ka di amaw, asika ti sarasaritaan nagiti tao itan manang. Ay kat talaga akas ti sikat, Kanya sikat. Sikat amang ibabay na. Anya? Amom ka diti kunada. Saan ang nakaskas daw no apay akasta tinagbambanagam. Gapo iti inaramid mo mutla nga mismo. Anya? Ay na, pilyan nyo mamatag iti pupos sumanang. Kasalamatan ilakla ko yung data kararway, di data ngararamidan nyo. Awan ti makitak amade kadagiti ipopost ko. Kaputa dumat dagiti ag-like ka nag-comment. Da kayo laang ti ayan ti parikot. Anya lakit din.